Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu biganiro bya Pi Network. Nitwa Mwami, tugiye kuganira kuri DEX Decentralized Exchange ya Pi Network. Isoko ry'ivunjisha ridashingiye ku bigo bikomeye rizwi nka DEX Decentralized Exchange riri mu nkingi zikomeye z'icyerekezo gishya Pi Network iri kwinjiramo. Ubusanzwe mu isi ya crypto tumenyereye, agaciro k'amafaranga ya digitali kenshi kagenwa n'amasoko yo hanze, ahanini akorerwa mu bigo bikomeye SEX. Ibyo bigo akaba aribyo biba bigenga kwinjira, gusohoka ndetse n'ikoreshwa ry'ayo mafaranga. Ibi byatumye crypto nyinshi zigira isura y'ishoramari rishingiye ku guhanahana ibiciro aho kuba igikoresho cy'ubukungu gikoreshwa mu buzima busanzwe. Pi Network ariko yo irimo kugenda mu wundi murongo utandukanye cyane, aho igamije kubaka ubukungu bwubakiye imbere muri ekosisiteme yayo, bugirwamo uruhare n'abapioneer, abadeveloper n'abacuruzi, aho DEX ifata umwanya w'ingenzi muri ubu bukungu bwa Pi Network. Mu gushyira liquidity imbere muri program, service n'amasoko agize ekosisiteme ya Pi Network irimo guhindura imyumvire isanzwe ya crypto, aho Pi itaba coin icukurwa gusa igategereza kujyanwa ku isoko ryo hanze kugira ngo igire agaciro, ahubwo Pi irimo gutegurwa nk'ifaranga ribona agaciro karyo binyuze mu ikoreshwa nyaryo. Ibi bisobanuye ko Pi ikoreshwa mu kwishyura, mu kugurana serivisi, mu kugurisha ibicuruzwa no mu guhanahana agaciro hagati y'abantu n'ibikorwa byubakiye muri ekosisiteme imwe. Iyo Pi Network rero ibonye ikoreshwa, liquidity yayo ntishingira ku bashoramari b'igihe gito, ahubwo ishingira ku buzima nyabwo bw'ubukungu. Iyo abapioneer bashobora kubona Pi, kuyikoresha, kuyivunjisha no kuyiguramo serivisi mu gihe kimwe kandi igihe babishakiye, habaho uruziga rw'ubukungu rwikomeza ubwarwo. Ibi nibyo bita self-sustaining economic loop. Pi iva ku mupioneer igana ku mucuruzi, iva ku mucuruzi igasubira mu isoko, iva ku isoko igasubira mu muryango binyuze mu bindi bikorwa. Nta gice kinini cy'agaciro gasohoka hanze ya ekosisiteme. Ibi bitandukanye cyane n'uko bikorwa ku mafaranga menshi ya crypto, aho agaciro gahita gakururwa n'amasoko yo hanze adafite aho ahuriye n'ubukungu nyabwo bw'abakoresha iyo coin. Liquidity ishingiye ku ikoreshwa nyaryo, aho gushingira ku gucuruza kw'igihe gito bigamije inyungu z'akanya gato, ni ikimenyetso gikomeye cy'ubukungu bwa digitali burambye. Pi Network irimo gushyira imbere iyi filozofi, aho intego atari uko Pi yazamuka cyane ku isoko umunsi umwe igahita imanuka, ahubwo ari uko Pi iba igikoresho gikoreshwa buri munsi. Ibi biha Pi Network umwihariko ukomeye mu mishinga ya Web3 kuko yibanda ku gaciro k'igihe kirekire aho kwibanda kuri hype. Itangizwa rya Pi DEX irikomeza ekosisiteme ya Pi mu buryo bufatika. Mu bihe byashize, kugira ngo coin igire liquidity byasabaga kuyijyana ku masoko yo hanze. Aha niho hakunze gutakara agaciro kenshi kuko iyo liquidity isohotse n'ububasha bwo kugena isoko buragenda bugahabwa ibigo bikomeye. Pi DEX rero yo igamije kugumana ibikorwa by'ubukungu imbere muri ekosisiteme ya Pi ubwayo. Ibituma agaciro ka Pi kaguma mu muryango, kagafasha abakoresha Pi, abapioneer, aho gufasha amasoko yo hanze adafite aho ahuriye n'intego za Pi Network. Ku badeveloper ibi ni impinduka ikomeye cyane. Umudeveloper ugiye kubaka app muri ekosisiteme ya Pi abazi ko hari liquidity iboneka imbere muri ekosisiteme itamugora kwishakira hanze. Ibi bituma ashobora gutegura app ze zifite ubukungu barizwa imbere muri Pi, zifite uburyo bwo kwishyura, guhemba, kugurisha no gucuruza atitaye ku kwinjira mu bigo bikomeye byo hanze. Ibi byongera cyane umuvuduko wa innovation kuko inzitizi ku badeveloper zigabanuka. Ku bacuruzi, Pi DEX itanga amahirwe yo kubona ibiciro bishingiye ku isoko nyaryo n'icyifuzo gifatika.
aho igiciro kidashingira kuri speculation y'abantu bari ku masoko yo hanze, ahubwo igiciro kigashingira ku bantu bakoresha Pi mu buzima busanzwe. Ibi bituma igiciro cy'ibishusho nyayo y'agaciro ka Pi mu buzima bw'abayikoresha. Ku mucuruzi, ibi bitanga icyizere kuko abazi ko igiciro kidahindagurika mu buryo bukabije budafite ishingiro. Ku bakoresha Pi basanzwe, PyDex itanga icyizere cy'uko transaction zabo zikorwa mu mucyo kandi mu buryo bwa decentralization. Nta kigo na kimwe gifata ibyemezo byose, nta muntu ugenzura amafaranga yabo mu buryo butazwi. Ibi ahubwo bihura n'indangagaciro za Web3. Abakoresha Pi ari bo bagomba kugenzura umutungo wabo, bakagira uruhare mu bukungu bubakikije. Muri rusange, izi mpinduka zose zongera imbaraga, ubudahangarwa n'ituze ry'igihe kirekire bya ecosystem ya Pi. Ecosystem ifite liquidity y'imbere, ifite ikoreshwa rifatika kandi ifite umuryango ukora, irushaho kuba resilient, mbese ikaba yihagije igahangana n'ibitero ibyo ari byo byose, kandi ikanihagararaho mu mihindagurikire y'isoko ryo hanze. Ibi bizatuma Pi Network ishobora kwihagararaho mu bihe by'ihungabana ry'isoko rusange rya crypto. Mu gihe imishinga myinshi ya crypto ikomeje gufatwa nk'ishoramari rishingiye ku guhanahana ibiciro gusa, Pi Network irimo gushaka gusohoka muri iyo shusho. Intego si ugutuma abantu bagura Pi ngo bazayigurishe ku nyungu ziri hejuru mu gihe gito, ahubwo ni ugutuma Pi iba igikoresho cy'ubukungu gikoreshwa. Iyo ifaranga rishobora guhererekanywa, gukoreshwa, kugenwa agaciro no kubonekamo inyungu mu buryo buzima, ritangira kwitwara nk'ifaranga nyaryo ritari token yo gucuruza gusa, rigacuruzwa n'abatraders oya. PyDex ifite uruhare rukomeye cyane muri iyi mpinduka. Niyo ihuza ikoreshwa rya Pi, liquidity yayo n'agaciro kayo. Ibi bihura neza n'icyerekezo cya Pi Network cyo kubaka ubukungu nyabwo aho kubaka isoko ryo guhanahana coin gusa. Ibi ni uguhindura crypto ikava ku rwego rw'amasoko ikajya ku rwego rw'ubukungu. Mu iterambere rya Web3 program ntizikeneye smart contracts na wallets gusa. Ibyo ni intangiriro. Zikeneye ibikorwa remezo by'ubukungu bituma agaciro kagenda neza hagati y'abantu na serivisi. PyDex ishobora kuba urufunguzo rw'iri koranabuhanga cyangwa rw'iyi infrastructure muri ecosystem ya Pi. Abadeveloper bashobora kubaka apps bafite icyizere ko hari uburyo bworoshye bwo kugena ibiciro, gucuruza no guhanahana agaciro. Ibi bigabanya inzitizi n'uruhuri rw'ibibazo ku bubatsi, bigashishikariza innovation cyangwa guhanga udushya n'iterambere byihuse rya ecosystem ya Pi. Igiye kubaka app bitadusaba kwirukanka ku masoko ya hanze, ibintu biroroha n'abantu benshi bagashobora kwinjira mu buryo bwo kubaka app zifite akamaro abapioneer muri rusange zizaba ziri muri ecosystem ya Pi. Icyizere cy'umuryango wa Pi ni inkingi ikomeye muri uru rugendo. Pi Network yagiye irangwa n'iterambere rishingiye ku kwihangana no kwiyemeza igihe kirekire kw'abapioneer. Gutanga gahunda yo gutangiza DEX byongera iki cyizere, bigaragaza ko Pi Network yitonda igashyira imbere kwitegura neza aho kwihuta. Ibituma benshi barushaho kwizera ko ecosystem iri kubakwa igamije kuramba aho gushaka kwamamara by'igihe gito. Nubwo bimeze bityo, gutangiza DEX si ibintu byoroshye. Hari imbogamizi zijyanye n'umutekano, ubushobozi bwo kwakira abapioneer benshi, uko abapioneer babyumva ndetse n'amategeko agenga imari. Byongeye kugenzura ko liquidity ishingiye ku ikoreshwa nyaryo aho kuba kuri manipulation y'isoko, ni akazi gakomeye gasaba ubwitonzi n'igenzura rihoraho. Ariko ibi byose Pi Core Team irabizi kandi ibifitiye ibisubizo. Ariko kuba PyDex izatangirira muri ecosystem imaze gukura, ifite abayikoresha benshi kandi ifite ibikorwa bifatika, aya ni amahirwe akomeye. Niramuka ishyizwe mu bikorwa neza, PyDex ishobora kuzahindura uko imishinga ya crypto izajya
gutekereza ku giciro n'ikoreshwa, igashyira imbere ubukungu bw'imbere muri ecosystem aho kwibanda kuri volume yo hanze. Nsoza navuga ngo PyDex si feature isanzwe, ni intambwe ikomeye ishobora guhindura uko Pi Network igaragara mu isi ya crypto. Ni urufunguzo rwo guhindura Pi ikava ku kuba coin icukurwa ikajya mu kuba ifaranga rikoreshwa, rikabyara agaciro kandi rikagira uruhare mu buzima bwa buri munsi. Iyi filozofi niyo ishobora gutuma Pi Network iba imwe mu ngero zikomeye za crypto zubakiye ku buzima nyabwo burambye kandi bugira akamaro umuryango mugari w'abapayoneri.